ljudi, s nama je Fudbal Manija. Danas ćemo raditi isprobavanje slatkiša. Tako da, švicarski slatkiš. A prvi slatkiš je ovaj. Ovo je Merendijane. Evo, pogledajte. To je čokolada. Da vidimo. Ovo ima kave. Da, ovo ima kave. Tu su moji produkti, tako da što sam za... Da, ovo je kave. Tako da, dobro je, lijepo je i ocjena za ovo je 7,5. Idemo na sljedeće. Ovo su 100% gumeni bomboni. Ovo je nešto jako lijepivo. Samo. Ja ću vam to izmutiti. Evo ga ljudi. Stavila se ovako papir. Sad da probam. Ovo je dobro. Ovo je prefino. Kako dobro. Da, zove se slatkiš se zove Grogepi želim. Evo, ovaj ću to pokazati. I sljedeći slatkiš je ovaj Tic Tac. Minioni od banane. Da. Sada da vidim kakvi su. Evo, 3. Ovako. Pogledajte. Dobro su. Ima kao oblik minion. Tako ima osjećaj, baš na... Ovo je predobar. Zaboravila sam za ovaj slatkić reći ocjenu. Ocjena je 8, a za ovaj je 9,5. Sad malo promotam samo da pojem. I još jedan, to je to. I dakle, ovo je još jedan i zadnji slatkiš. To su kao, vidite, teniski lopci. Zove se Bubble Gum, da, Bubble. Kao, ovo je što posebno kaže ovako. Ovo, cijena ovog slatkiša. 2 franka i 45
nemam pojma koji su ovo sve. Tako da idemo prati. Ovo jako dobro miriše. Ovo predobro miriše. Ovo je jako. Ovo je sad prva 10. Ovo je predobro. Čista 10. Ne. Tako da, ako ljudi to bilo to, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav, pak pak.